Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yo, of course. Oh, namtethakhela Dr. General Muzka. Na mahungu, of course, lama nga ma tivisa. Yeah, eka Gaza vele. Mona mntu of course awumalulekani aphalavura se hafamba yena lavaya mi ta khe ya nghena eBushbuckridge. I think it's for the first time kahle maybe second time ne. I think probably even yeah ku nga ku ri second time yeah ulala hi General Muzka ka channel. So yena of course hi nghena ku eBushbuckridge. Okay. So the 26th of February, of course, I was mentioned by Rivers family content 3 ka yin'wana ya the post, of course, ta Dr. General Muzka. Loko ni ya fika nghena laha ni fanele kuma ku ku na post yo karhi mani, ku na post yo karhi yi nga fika yi tsariwa hi fike hi vona va fika tsala ku album ya this year will be my last album maxaka ya mina. As you can see kwala, and then hashtag mbilu ya mina yin'wana tracks ta vona of course ta huma yi ku Legend 50 yi ku Muzka 2025 end of an era. Okay. Before ya kulungu, of course, the information leyi nga ta hi kha hi tirhisa ku ta yi kha yi huma from Lunch with Jeppa interview hi ta tlhela hi fuse na yin'wana information nga hi vona of course yi tsariwini ka page ra vona as matimu hi ta hi kha hi swi fuse sweswo. As I was reading various comments under the post, ni vona ngo kha kombisa ku for the past 5 years khale kha yi vula swona ku ya tshika ka music dokodela la ku na ti-post to hambanahambana la a ni kha ni ti vona the stuff like that. Ya van'wana ni kha ni vona kha kombisa ku veri va fika va nga tshiki music, so already and for an era it means se va huma, so already swi ta vona ku hi swona ya hi leswo. So of course mavito ya vona of course it's Christopher Mkhonto, sweswi va na 54 years, so I think maybe kumbe swele ku va humesa va ta se va na 55 years na hikuva va birthday around August. I'm not sure ku va ta humesa rini, but sweswi hi endla ku video va na 54 years. So loko va sungula music vele tanihileswi ku nga a trend eka ti-artist ta ku hlaya swinene, va sungule va ha ri e-primary school, va vandla sweswo mi kuma ku va yimbelela va famba na the-choir and stuff like that from primary school, va continuisa sweswiya vele na high school nakona mi kuma ku va famba na the-choir and stuff like that. Leswi in general mi kuma ku swi fika swi endlisa sweswo ka ti-artist ta ku hlaya, leswi of course a swi endlisa swona. And then of course hi 1987 va join a band, fantasy band. Yeah, yeah, technically speaking, se a swi ri na vu-professional nyana of course lava swi endla, but in 1989 va of course va kumeka va ri karhi va joina band leyi vitaniwa Soul Lovers. Soul Lovers hi kona of course va nga va kombisa ku va kumeka va lead vocalist there, and laha ku nga vuya ku huma na ti-projects and stuff like that. Ni voni na xin'wanyana on YouTube. Yeah, this thing here, as you can see, House Africa Records, Soul Lovers. Mara la yi tsariwe page 2, swa ku la ku ri page 2. Page 1 ko swo ka ni kota ngwa ni yi kuma ku hi tina ti-cover ta vona and stuff like that. As you can see kwala. And before sweswo of course a va tlhela kombisa ku music wa vona wa sungule reggae, a ku ri munhu loyi of course a endla music wa reggae before swa wa Soul Lovers vele and stuff like that, leswi a va rhandza ngopfu swona and stuff like that. And then of course va hlangana na Peter Tinat. Yeah, loko of course va ha ri ka group yaleya Soul Lovers, munhu of course a nga fika a recognize talent ya vona, leswi of course nga vuya swi endla ku va kumeka se va hamba va tshama ka va Peter Tinat ra mhaka leyiwa kwale Tzaneen le laha hamba of course in overall va hamba va tshama kona na Peter Tinat, laha a nga vuya a va dyondzisa swilo swo hambanahambana, va tlhela va kombisa ku hi kona la of course va nga kumeka va hlangana na Penny kona loko va ha ri le ka Peter Tinat. So in overall swilo leswi va swi endlaka ku Dr. General Muzka va swi dyondze le ka Peter Tinat, swo mastara sweswiya swa music va fika va swi dyondza le ka Peter Tinat, ma vona mhaka leyiwa. So va tlhela va recorda music together. Laha project of course ya kona a yi vitaniwa Diamante. A ku ri music la of course a va ba music wa reggae hi ngopfu la yin'wana tinsimu la yeah. As you can hear.
What about Ganjana? Politica budget spent unfriended. What about Ganjana? Yimbeleri ri ndzi tsundzuxa ngopfu Dr. Joyce Shilman na Ben Mayengani What about Ganjana? leswi ku kha ku yimbeliwa xikan'we so leswi of course a va endlisa swona and stuff like that so yi kombisa ku va two are blind risimu leri like the project hi ku a yi ri xilungu a va kota ku ya na vo Botswana just tin'wana of course ta tinsimu leti of course a va ti-imba letiwa a va kota ku va two are because a ku ri English and stuff like that ku hi side ra vona then from there kusuka laho kusukiwa ku fambiwa ku ya Joni so mara va fika va kombisa va nga na ndhawu ya straight kahle in overall loko va ri le Joni loyi a va nga a kota ku kuma ntirho ku ri pen tani swilo hi kombisini ku sa va tshama va ri vanharhu a tsanini yena of course nga fika kuma ntirho ka studio xo karhi kwale Joni le to cut the story short na va kumeka va kuma nkateko va rekhodiwa kwale hinkwavo vhele pen vona dokodela na General Mosca na Peter Tinet va kota ku va rekhodiwa kwale na of course va nga kota ku va vona Dr. General Mosca of course va tsalela Ntombi Marombini risimu va kota ku of course va n'wi tsala risimu va n'wi producer in overall hi minkarhi yaliya so un'wana nga vutisa ku vito ra General kasi ri te njhani na ya vito ra General va fika va kombisa ku va two hi valungu kwale ka studio xa kona lexi a va ri ka xona le Joni le valungu va nga va thya because a va kota ku va nghena ka genre yin'wana na yin'wana a va yimbelela genre yin'wana na yin'wana in overall a va swi kota any genre a va swi kota of course ku va yimbelela hambi xa vu India hambi yini tanihileswi of course obviously na reggae mi nga yi twa a va yi kota so a va kota ti-genres leti hinkwato in overall hence va vitaniwa General which means i general ya music la mhaka leyi so general is general ya music leswi of course mfimba mi kha mi swi twisisa sweswo hence ku ri na the name general it's basically general ya music la mhaka leyiwa general it's general ya music from there of course va veka tho emapoto la of course a va famba na Ntombi Marombini va va cha instrument yo karhi la and stuff like that va fika va twa music of course mara band le eMozambique le leswi nga endla ku va fika va interested ngopfu vhele a ku ri timhaka to vhele ku hi level ya vona a na va nga ta lunga ka Peter Tinet minkarhi leyi na vo Ntombi Marombini mi kuma ku a va ri strong ngopfu vanhu laviya and stuff like that so va twa music wa mara band va interested va ku okay so look interesting man interesting la of course va humesa risimu ra ku etlela va nga va swi vona ku risimu leri ri rhandziwa swinene laha Limpopo after of course loko va ye le Mozambique va fika twa that sound vi fike va interest va ku mara band no ku yi na power man ya yin'wana tinsimu ta vona ta powerful swinene it's a very good song a dumini swinene vo tala ha ti tiva kahle a ti dumela kona n'wana laha u ya kona a ku ba toho minkarhi leyi ya khale ta khale na ti larisi na ha ti tsundzuka hi mpela tinghoma ta khale ti na impact mos tin'wana tinsimu of course leti va nga va ti humesa after loko va ye le Mozambique leta so as a head kwalano so risimu leri of course ra ku fa ku etlela a ri a bit deep because a va ri dedicate of course to vanhu vo fana na Peter Tinet ku munhu lowu of course a va tirhisana na yena of course a nga vuya a hundza misaveni so a va ri dedicate ngopfu na le ka yena na mhaka leyiwa after ku vona power leyi vhele va humesana na project of course la ku tlhela ku na risimu to fana ku faka yin'wana ndoda vhele hi tin'wana tinsimu of course a dumini swinene Xikwembu xi ni hlamurile Xikwembu xi ni hlamurile Xikwembu xi ni la yi nga kuma milongo Yeni jola na xikoxa xa mulungu
Belijola na xikosa xa mulungu a to vuya a to vuya Belithumbile xikosa xa mulungu lejo Nampundzu xi ni pfuxa hi matandza a xi bini ta Xipani xi ni ba hi puleti ya nyama a yi ri karhati in general Namadyambu xi ni ba hi puleti ya rhayisi Loko xo ni voneke ni kwatile xikenga hi marhanda oh ya ka that section very Loko xo rifu ra fini futhi xo hinkona yi tiva track leyi I ku vuka na yin'wana and stuff like that. So Dr. General Musk, of course, va kota ku va producer a lot of artists, not limited to Vele Vele, Pencil, Vuyelwa, Peter Tinet, Tombe Marombin, Sejin, Diki Dana, Isaac, Colonel Mhlongo, Musga Expresso, Severa Mayenga, known as Ben Mayengane. A swi helanga ku va ku produce the artist tala ka Gaza la of course na le Mozambique of course va the producing such as Shidimingwana, Zaida, Carlos Nchongo, Lisbo yeah, of course va tlhela va collaborate of course na vanhu vo fana vo Pen Pen, Dr. Joe Shirimani, Shidilingwane, Mr. Bao, Pencil, then of course va tlhela va tirhisana of course na the late Robbie Malenga ka album ya vona of course liya ya Sivara Xidakwa yeah, so Robbie Malenga of course la a tlanga the keyboards ma yona mhaka leyi the achievements ti tele ngopfu va kombisini va tlhela va kume na dawu la platinum eMozambique nakona South Africa of course va tlhela va na platinum ti-awards ti tele ngopfu ti tele ti-awards kahle la in overall leti ni ti vonaka laha va tlhela va kuma na 5 awards ka Munghana Lonene FM hlayini swinene na ti-certificate of course ya recognition by COSATU kusuka kwale Mpumalanga the biggest award of course va kombise ku loko va honor as a doctor very doctor just read a job Bombay because ni swona minkarhi ya kha ku trade swo hambanahambana very just read so heta very ya heti timhaka album vele so ka lembe of course ra 2025 va ta va ri karhi va celebrate 36 years eka music yeah va na 36 years va ri ka music industry then the albums ta vona it's 26 albums swi ti komba ku the previous one afika ku ri album loko leswi swi ndlisa swona about ni voni ku humesiwe an EP with 3 songs swi ti komba ku afika ku ri 27 albums but for now swo ku 26 swo ya lembe leri ku ta ku ri ya 27 but leyi n'wana afika va hi tatisa once to 28 once I guess leswi nga ta kha swi ndlisa swona so overall yeah va ta va humese 27 albums a hi hlaya ti-single vheve na ti-single ta humesiwa nkarhi wun'wana but then overall va ta humese 27 albums and va ta va kha va celebrate 36 years eka music va ta va tshiki va ri na 54 or 55 years depending ku album leyi ta yi humesiwe rini liya this year ya 2025 loko yo huma after August swa ku va ta va celebrate 55 na mhaka leyi so hi leswo loko ku ri amukeza mi sasika banda kombela mi tlika subscribe Ay, mira, mi sola